lo muntu lo busy ngale tinto telive ufana nokuthi yonjani ufile nayilendzaba impilo yakho le nguwe lotawuma phambi kwababe nguwe lotawuthetha lendzaba kanye nababe enkulu ayisifuni lento yekutendisa asifuni lento yebuqili asifuni lento yekusebenzisa lisondo uliyende iumbrella la ubhaka khona esonweni kanti lesikhulu sigaba lalela awufunze fuza 1 Peter chapter 2 verse 1 lena ayikho lomunye afunele eGalatia chapter 6 verse 16 base ngiyahlala phansi ngako lahlani bonke bubi nebucili bonke nekutendisa nemona nako konke kuhleba mzalwane lana kukhulunywa nebantwana baNkulunkulu letinto leti wetilahla wena umona bala sisi kutendisa nemona nako konke kuhleba bese lithi nebucili lelivi lelaNkulunkulu lisithi lahlele letinto leti uphile gelekeqe usebenzele uNkulunkulu lesikhathi lesi ngumkhathi sefavor sikhathi semusa kunoma ngangibani nangibani ke siyeta sikhathi lapho abakho khona umusa siyeta sikhathi senkemba siyeta sikhathi somlilo usengaqunusa manje uthi ngoba abantu balikhuni uthi bakade la ufunza lencwadi Exodus uthi ake ngihambe nalabantu ngoba intombo tabo tikhuni ngababhubhisa ngibaqede nya senta because letinto lalela basuyenda ibe likhuni ingqondo yakho malehla live laNkulunkulu mawufunza abaHebheru le live laNkulunkulu malehla masuwenda ingqondo yakho ibe likhuni imelula lento masubuka umngane wakho mawuthatha le decision masubuka make mawuthatha umdzala mawungaka soyawathi lokubi nalokuhle masubuka abani mawuthatha lesinqumo dithathele wena yakho lempilo masubuka zakwethu masubuka buzumu wakho dithathele wena ngoba nguwe loyongena ekhaya nguwe loyokulanza ekhaya nguwe lotawuya esihogweni nguwe futhi longasibalekela sokho in the name of Jesus namuhla kusizwa egameni lika Jesu as I'm going to pray right now ngikuthandaza nalabathi uNkulunkulu nangimina letha ngayitala kabusha lendlela ayisiyo melula ibe imelula emntwini lokholwako iyahambeka lendlela futhi uNkulunkulu udlala indumisi ngato tonke isikhathi noma kuvela simo lesijani athi Jeremiah chapter 17 lo lethemba lakhe kimi ufanana nesihlahla lonisinabeseleni impande tazo emantini noma ngakufika isikhathi tina amasizini kanjani so nesihlahla esihlahla ngoba yena lo muntu lo lethemba lakhe lokusimakathe naku umzalwane wami naku umntwana kithi uNkulunkulu uyamgcina umuntu omusha amgcine azaphumelele